Duh, hirup teh, nanti kabeli rokok-rokok acan ya nya. Harasem semut oge. Dengan beli ka mana tuh nya? Kunaon maneh HP? Iya mi harasem semut. Di sepan teh kucing. Harasem mah. Dan si Ami di kamar mandi. Sholat juga ya. Lumayan kita dapat dulu. Are ka mana Apih mau beas? Udah masak mie? Mustahil. Bener Apih deh, bener. Biasa bener. Si Amih model aja di dinya. Tadi di kamar mandi. Coba tuh mie ah. Gagal ah nya. Harasem teh sumut ah.